Znači, Kunigunda zapravo liči na vaš band. Ono, ne opredjeljujemo se na neke žanrove. We go all in, just like you. Okay. I znači, danas se puno ljudi opredeljuje na ono, tipo ja sam metaličar, ja sam reper. Nije ti jasno kako možeš ići na metal, a ideš posla na rave. Kako se vam to čini i kakva je vaša publika, kako se identificira, ako se uopšte? Pa dobro, ovo što se tiče žanrova, ja nikad nisam imao problem s tim. Muzika je muzika. Većinom, ono što izađe na ploči, recimo i meni muzika, ima baš nekih stvari koje nisu za to. To mi onak ne spada u muziku, nekakva tamo, šta za recimo Eurovizija, to mi nije muzika. Ali gledam muziku, baš bendovski, autorska muzika, ne volim cover bendove. I što se tiče naše publike, ona je dosta heterogena, različita. Totalno ima svakakvih ljudi, što je meni super i to mi je bila želja. Drago mi je da je tako, da su ljudi iz svih slojeva društva, svih dobnih skupina, rodnih, kakvih god. To je to. Top. Ok, next question. Znači, poznati ste kao jedan više provokativnih bendova na Balkanu. Da li ste ikad imali kakve probleme zbog toga? Šta ja znam, vladi, whatever. Pa dobro, šta znam sad provokativni, ko ima dosta toga i poslije nas što je došlo, što je možda još i više. Mi koristimo neke vulgarne riječi, ali ne u smislu da bi bili vulgarni, nego da bi prenijeli značenje nekakvo iz života, iz nečije priče. Kad otjeraš nekog u onu stvar, to je to, a ne kao pjesma govori o prijateljstvu, a ne sad da bi se spomenula neka ružna riječ. Sad imamo par pjesama, samo većinom su to neke ljubavne ili muško-ženski odnosi, ali imamo i pjesama koje su onako se reflektiraju nekakvu našu stvarnost, kad pogledaš vijesti malo pa vidiš tu neku trenutnu situaciju. Pa sad neki problema da mi baš znamo, nismo imali, ali vjerojatno mi ni ne znamo gdje nas je neko sasjekao ili zabranio ili mediji recimo dosta prezaju nešto, šta ja znam, nemamo baš otvorena vrata kao drugi izvođači neki koji su iz mainstreama ili mi smo totalno slobodni, znači niko nam, sami određujemo svoj sadržaj i ne moramo nikom polagati račune i naša publika prvenstveno je došla sa interneta, tako da nam nisu mogli niko ništa i da je htio nije nam mogao puno nauditi u tom smislu. To je to. I još zadnje pitanje, sad ste već dugo na sceni, kako se vaša publika kroz godine mijenjala? Da li ima još mladih ispod bine ili su oni mladi ostarili sa vama? Pa ima, već se tu neke generacije su se obrnule, nekakvi klinci su bili pa su se zaljubili pa su dobili djecu pa sad dolaze s djecom, neki ostaju doma, dolaze mlađi i tako, meni je drago uvijek da ima i mlađih. Dosta gledam ovako po koncertima, opet kažem to je razno, baš od 6 do 66, meni nije drago da dolaze mala djeca ispod 18 jer ipak šta znam, ne bi volio da nešto tu krivo shvate možda, ali a i gledam po ovoj analitici, recimo najveći dio ljudi je tu sad negdje od 24 pa do 34 recimo, tu ih je najviše, ima nešto i ovih ispod, a imaju ih starijih nešto, ali većinom su ovi neki tako tu negdje u tom rasponu, većinom, znači to je nekakvih možda 50-60%, onda se ovisi i o mjestu, znaš i o prilici i o satnici, ako je kasno onda mlađi možda ne mogu baš, ili ako je neki prevoz javni u nekom većem gradu, znaš oni imaju do 11 autobuse i nemaju aute ovi mlađi, međutim ipak s obzirom na tome da imamo dosta posjećene nastupe, onda znači da ima mlađih, jer oni najviše dolaze na koncerte, stariji ljudi već gledaju Netflix, znaš leže doma i tako.